Taata omwibara ya Yesu ntukusiima obulungi bwawe, tukusiima embabazi zawe. Mukama entegeka zawe halitwe ntegeka nungi, ntegeka z'obusinguzi, ntegeka z'okutuleetera ebiro eby'omu maiso ebirungi ebitukunihira. Mukama ekiro kyati twizira kwikiranganiza ntuleeta mu maiso gawe abaana bawe abaswire ngana baitu hati Mukama wange omunyanzi gwezire mu maka gabo kugasiisa, omunyanzi gwezire mu maka gabo kubawerekereza. Yesu okagamba ng'omusuma aija kwiba kwita n'okwerekereza baitu nyowe nyizire mutungo obwomezi kandi obwomezi obwijwire. Mukama ekiro kyati ntuleeta amaka, ntuleeta omusaija n'omukazi abemerire mu maiso g'abakaiso barahira ngu baragonzangana kuhikya kufa. Mukama omunyanzi gwezire yababiha, omunyanzi gwanayenda kusisa amaka gabo, omunyanzi gwanayenda kwerekereza amaka gabo, nuko ahwerekereze n'abaana babo, nuko ahwerekereze n'obwomezi bwabo. Taata omwibara ya Yesu twizire iwo wanya kusara omusango guhikire, sara omusango emyoyo emibi eye kwenda kwerekereza omusaija onu, eye kwenda kwerekereza omukazi onu. Mukama wanya kusara omusango gwobuhikirire ky'omusango haliyo emyoyo emibi eyizire kwerekereza amaka g'omukazi n'omusaija. Abakusaba nanyowe Mukama ekiro kyati Taata omwibara ya Yesu abakwerora ngu banyanzigwa kuno kubanza bakabamba gonzangana hati omunyanzi gwezire yababiha, omunyanzi gwezire yababiha nuko berole nk'abanyanzigwa kuno nuwo munyanzigwa wabo. Mukama hereze embabazi zawe, juna amaka galehe kuchweka, juna amaka galehe kwahukana, juna amaka Mukama wangu omumezi abandi batahani betera. Mukama leto kugonza, Mukama bagarure ngonzi, Mukama bagarure ngonzi, Mukama bagarure ngonzi. Niyo ruhanganya kukiza ukakiza abagengi okayimukya na Lazaro akabafire. Iyo wakusobora kuhumbura abafu, tuwahumbula amaka g'omusaija onu, tuwahumbula amaka g'omukazi onu. Mukama ntukungibara lyawe tutwino ndio tusobora kwirukira abaana bawe mbakukunga ekiro kyati. Mukama amaka gahoiremu amani, amaka gahoiremu engonzi, amaka gahoiremu kurorangana mu maiso, amaka gahoiremu kukoragana ekiro kyati. Taata omwibara ya Yesu kiza ntutwera omusango amani agabarogo agalesero kwahukana maka omwibara ya Yesu. Ntusiba amani agoburogo agalesero kwahukana maka omwibara ya Yesu. Ntusiba amani agobusihani agalesero kwahukana mu maka omwibara ya Yesu. Ntusiba amani agobugobya, amani agokubiha ebisuba agalesero kwahukana mu maka omwibara ya Yesu. Ntusiba amani agekiniga agalesero kurwana n'okukungana n'okuwerekereza amaka. Taata omwibara ya Yesu niyo ruhanganya kukiza, niyo ruhanganya kujuna, niyo ruhanganya kuhumbura, niyo ruhanganya kugara bushaka. Ntusabe ekiro kyati Mukama leka yona ero mwakavuyo eyo mnyazigwa kwenda kuwerekereza ekiro kyati tugisabera Mukama etahwerekera baitu ogyombeka bushaka omwibara ya Yesu, ogyombeke bushaka mu rusingi gwawo gwengonzi, ogyombeke bushaka hamusingi gwawo ogwokwetegerezangana, ogwokugamba kimu, ogwokubaza kimu, ogwokutekereza kimu. Taata omwibara ya Yesu Amosi akagamba musure 3 eyo orukararo akasatu ngu babiri basobora kugenda batahamu bataikiranganize. Taata leto kwikiranganiza mu maka omusaija onu mukonyera ikiranganizo n'omukyara we, n'omukyara nawe leka aikiranganizo n'omusaija we. Mukama hambere sente ziresera obugobya, sente ziresera obusihani, sente ziresera ebizibu amarogo abandi bagenzere mukoraguza bamalira bayihire yo kwerekereza amaka gabo. Taata ganyera, Taata ganyera obusihani, ganyera obugobya, ganyera enkungani, ganyera Mukama wangu okusarwa, ganyera obutaganyera obulesera amaka kuwerekerwa. Taata ekiro kyati rubata Mukama wangu omubezi ogara bushaka amaka g'omusaija onu, ogara bushaka amaka g'omukazi onu. Mukama rubata mubulinsi Taata omwibara ya Yesu abali mu America, abali mu Asia, abali mu Australia, abali mu Africa, abali hano Uganda. Mukama amaka gabo gasesekere gombeke bushaka Taata, amaka gabo gombeke bushaka Taata. Tukwesengerize Mukama abakama otaleka amaka gabo kwahukana, otaleka amaka gabo kwerekera, otaleka abana babo
kukura batamanyire engozi z'omusajja n'omukazi nk'oku zisana. Mukama yoanya kuleeta obumu. Bayibuli negamba ngu kiba kirungi kisemire abooluganda bateerana hamu. Mukama leeta okuteerana hambere bayahukaine Taata, leeta okuteerana mwoyo arukwera, leeta okukera Taata omwibara lya Yesu. Abamu baine ebihuta ha mutima basalizengana balema kuganyirangana, baitu Bayibuli egambire ngo tutaliganyira n'ekyo tutuganyirwa. Mukama tusaba kuganyira Taata omwibara lya Yesu. Konyera omusajja ono kuganyira omukazi we, konyera omukazi ono kuganyira omusajja we. Mukama byona leka bihweho, habo ebikuru byona leka bigende ohange ebishaka. Bayibuli egambire ngudora nikole kitu ekishaka tumwakirole. Mukama leka bayikirize ngu nosobora kukola ebintu ebishaka, nosobora kuleeta engonzi ezibaire zihweireho n'ozigara, nosobora okuleeta okusemerera okubaire kuhweireho n'okugara. Mukama leeta okukera, Mukama leeta okukwatagana hamu, Mukama leeta okwetegerezangana, Mukama leeta omuhimbo. Engonzi ezatoirwe omunyanzigwa Taata ekiro kyati zigara omwibara lya Yesu. Bahamani okusaba hamu, bahamani okwikiranganiza, bahamani okwesengereza Taata okwikia amaka gabo garakera. Ntukusiima Mukama abo kubantumanya orugendo rutandikire orokukiza amaka gano, orugendo rutandikire orokukiza obuswere buno, orugendo rutandikire orokukiza omusajja n'omukazi bano. Ntukusiima Mukama tukukugiza ekiro kyati twangira amani gahaga, amani agahaga Taata omwibara lya Yesu. Amani agobusihani abakazi abanyakusikiriza, abakazi abanyakwahura amaka, abasajja abanyakwahura amaka. Ekiro kyate emikoro yabo ntugimaraho amani, ntugimaramu amani, ntugimaramu amani. Emyoyo y'obusihani enye kuhwerekereza amaka, emikoro yayo ntugimaramu amani ekiro kyate omwibara lya Yesu. Mukama ntukusiima bokubokozera ebyamani, Mukama ntukusiima bokuba amaka ugagarwire bishaka, Mukama ntukusiima bokuba bahere embabazi zawe onyumize bohebwe ekitindisa Mukama abakama omwibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.